Lapha eRoodepoort lapho umnyango wezefundo esisekelo uyokumemezela khona imiphumela kamethriki kusasa ntambama. Nasikhuluma nabantwana abaphumeleleko bathe bayithabele imiphumela yabo ngombana bebafumana isekelo imindeni nabo kodwa bathi bekungasilula ukulungiselela ukutlola umethriki khulukhulu ngombana iSouth Africa iqalene nomraro wokuqindeliswa kwegezi nje. Ngiyajabula ngikhuluma manga anginawo amagama lengawachaza ukuthi ngijabule nganani. Bengekho lula ngoba ngalamanye amalanga kufanele ufunze ngelikhandlela ngoba ngithi awunayo ichoice ufuna kufunza khona uTophasi. Ngalamanye amalanga igesi yahamba kanzi amanye amanosi wafunako asefonini akhona ikucharger. Abafundi sele balihlelele nengomuso labo abanengi sele bamukelwe nemazikweni wefundo ephakemeko. Ngizimisele kwenza i-mechanical engineering e-UJ. Bengitimisele ngekuthi ngi-enroll ku-higher education institution bese ngifunzela i-chartered accounting. Naka amagama abakhuthaze ngawo laba benza imetric umnyaka lo. Mina ngithi abafundi bazimisele vele because you don't come here because you are smart or something like that. You come here because you are a hard worker. Babhalelwe ukuzibamba ababelethi ngendlela bebathabe ngakhona bathi lisekelo elenzi kwaba nje. Akaze esikhathini samanje bobaba akekho. Then mina ngibaba ngistandile for yena. Ngimsupporta everywhere. Ngijabule kakhulu. Kimi kakhulu ngicela sibazali sibasupporte kakhulu bantwana. Ngakho konke nje lokumanage esikolo na ukuthi nje sibanike isikhathi. Iqiniso ukuthi imiphumela kamethriki ngiyo ehlathulula ukuthoma kwempilo nekusasa lomntwana ngombana ngiyo emvulela amasango emazikweni aphezulu wezefundo lapha yokulwela khona ikusasa lakhe lihle. Ngikuphindile Msiza wendaba ze SABC ngibika eRoodepoort eJwanisbhege.